Bano ntoba kwithirwa kiona kanya kana kwatana no nikindeto cheweru baithatu na iya mwara tukwangenetie orubweru ari kindeto chietu. MCAs 49 bambungi Meru kuwa batita muchimanio neyo kawira yuretanite ntuku yaru. MCA baraba kuwata mbaru kawira mwangaza kuwa babakethera bagita muchimanio ne nonto yo kubangira Meru eya. Chukuru ya St. Joseph Magmoni wichumia kenda utira neba wakanyumba ya kurahara ira ya yere Jumapili. Armi bakilera gutariria nindiri naba kuzaba kuluka era kumania na wenyange buimerabyo ninyumo chakutaka nichonjo. Munaitwa madhidi wa ruberu wa Maureen Kiremina Ngeto Phineas. Imana, tuda tukatana la mwankamide na ukitero kilo wa nyumendeto kinya kwena kalono. Ndeto chero da inato ikambiria da ichochongwa. Tukambiria na tinende MCAs mirongwe na kenda bambunge Meru. Barabate kuwa tambaru kaira mwangaza ni baugete na kayuka mwateba. Tekinya mchimani one yocha ya rukiri. Yuranende kawira etite MCAs bonde mirongwe tandatu na kenda ntuku ya roe. MCA baba kiaria. Ibatariri itomi biyo. Mbere bakiuga njanende angabana nige ntukiumbe. Na obarenda na rariboti umbikia kwedira ikiande kairo nkuru kibari wa kawira. Nadirete nende akiadha mabidha bakinende bakubata kinyambungene Meru guchoke biori ndera bedra bagita wakome akelene ndediri abana itume binge bakyongera ne atinende bedirete bakera kya kanakawira kat kwenda kure yawe tamuchimani na direte ukita ne kaduri murunge yo tariki 10. Nyuma kaunti assembly Meru kuandikira baruka ni kawira mwangaza akibagwa togeni Beto Karandi kwa lila mandoja witi na mbele na ndiye MC baba wakitipo MC mlongone na kenda patita beki nyamusia mwana njoju gitomi kuinegamba kotini na mwangale kadhali kithira ndio baka tabaki mnyamuelekera kesi iri koti ire kirere mwikite tene mwanga tariki 14 cia March ngategera na arua itigere ntuko 65 tutariki 14 iu cia batikuthiro akiara area temando jora tugeto Karandi tunywe sai anga nande muntu moyo goro arauga MCA beje kenda nande batwira kona fulani cia wondi anga contractor bamenya kabathithirie BQ cia ngugiji batije kona cia wondi cietu bathithirie BQ bari nyomba na BQ ithithairwo ground ina abate kumenya ground bazu twathithirie itemized budget kanera to program based budget no te MCA utekire wondi ngugiri karitwa nande batu tukathingatana nabo no beta ground ine goitangwito ne ngugicia mwananchi na mbeze cia Meru igutumirwa bwega utiga tukunindi gukarande twariria sai no ntu tukwerwa PR ira cia kawira cio tuchwa turingwa mbica aposti nawo ga MCA barejire turagwatanire nabo mbica icui enda kuona mbica na batu nete download mbica cia to Facebook na mitandaone ete acio Photoshop athithie Photoshop bajairi bauga gutiumbikana mtura bakugamba nwe muthaba Karandi nwe no ntutirwa rero kethwa rurio ntugo witigirie 64 mbere tumenyana nande kethera gwikwa gitine ne kethera impeachment kwa overturned tumu impeach kaire na meya yale athithetie ja Meru between August na nundu jale ja mengi kana ethira go confirm impeachment kyo ikia bati kwithirwa akimakaira kete manto jangi te ba angeje ni tunyusai angai na gwatwe tuli kikoti tuli antagonists utiumba gwita muntu ura buthitangene no gambe ne bunywa we chai muntu akenya kuma u akaja gwiki ugutwiga gukyo bugwikanirite na nuntu batu twine gamba nawe koti ntijimbyo twita tusemaniria ntije tha nusemaniria na ntubu kugamba nabo winja mu Meru gutwa antu bari okugamba nabo busemanagia rukiri bunywa chai ina burejanira matuma na ikwasi na menga bo akitie buruga bore rukiri Mumeru wa mukwendia weta mutwera mukumena weta limbiro uteba tichi batwe ngavana atweta limbiro ni atakwa ke antu gwe mono ntutweta mbunge mashinanto ambiro tari kwari mantera atebugethetie atweta mutwera pichi gavana kwa mangitura getoto mbunge mashinani
kau twita thai kenda mbua tubangira kambasi tukira turakagura anto mbi nguiteru timbia ni rei tuiba suatere sniper eto kunda chai weu kumare we tarachoka amamira woko mwangaru arere ngo sniper atathikwa no saira mbu mukuthania murire bakiuga nandi ukeja kutha muchemana jiburi kuthika ndene county assembly ya Meru ara mandiko jaketha yakeno nyumene yongo yarirwe na no waririe wethire itutwire witana chief officers beya mawaziri be ibo ba implementi na ibarere kuya tubati wita barwe ne yecho kana tubati kwambiriria ira tubaitire mbua meri 5 6 mwanje 3 beya assembly twaririo nuntu enio ngwe ani oversight ibuthairwa na nio mantu akuthia atira maendeleo yendelea ni beya enio ithaire in official record na ara tuitwo bichi nyumba governor kana muchio governor residence governor uti official record ithaire thirikari toruga chai ira ni convertwe chai maendeleo ugo ugite imbecha cia Mumiru karitie lakini ndiugo utikaritie no tokethwa no karitie utembe tombeta wira oncha barabara othithitie umbeta wira oncha market umbeta okene nkaira aritani baruga cia kwandikwa umbeta okene nkaira nurses baruga cia kwandikwa kenda ngugiyomba guitika lakini ti umbeta narua unenkeria gituma unenkeria chai uchoka ugo imbecha cia Mumiru aja kawira igwa mwamba no nto umbetete rojo nkukuma mbitha meia charo twire kuthithia ntitha meya na nte kunekira meya ankauga mbeca ititete ngugire bati kwa wethera kombetete ondomia gantu kau maria rojo mwarimu andikwe na si andikwe aje bone ndawa cibitari na barabate na mbasare aciari abakuthana ibara ibengero skuru na rituchemaria na aritwa umaria mbasare rojo mbeca ucia gituma chumaria mbasare rojo ana beto bone kinyambira muchemano ruthithika kiraba kwenda ni budget bathithirie emiaka iri thiri bwetho bakione ngugire itikite nonto mwankira nandi kwina ngugi itiritwa kiri wandi twina ngwichi tawa drainage works ira chi include culverts chi include ndaracha ndene Meru county mwake ne yu itwekire akwe milioni mana ya 3 ya akwe 50 manto ne ya culverts na ndaracha different areas na mwankaru wari ndene Meru county ni ndaracha emwe ya mwaka 2023 2024 neri ya ituma mutandaone ikiona kwa bungu wirutekete kethaga gwite inya breakfast ya getanto ba education department ya bolia basari cia kinyira ku irutana kethaga gwita anto ba education department ya bolia skuru right na aritani ba isindi bandiki county anto asiari betho ibo bakore ambesa irutana kethaga gwita department of roads akoria nikitumi ngugi cia ndirene njira twekirite mbesa the last financial year cia ndirene njikire wondi cietu MTF itaita ngugi cia ndirene njira cia batiuritwa benjere njira kibetite na ara cienjero inkai na mara mbatathithia yonde bathithia nusu ingi bagitira beta bagite baunangira mbesa miuko irutana breakfast ingi agwita ni gwita county wakasi abere saka bare ari nonto kabakurira breakfast ingi nete na asesi nonto tukugibo banga mugomo abere bakagoma abere akabare ari barabo promote aba promotire na ingwete tutubati uchemane na kawe na toruka tutechemane na ugwa kunywa chai tugachemania ground ine bejeta gukuria atiri kirasi ke MCA wa Muthara example auririo na ekirite mbecha igiaki tugachemania ground ine gutega barabara ya kilomita hizi na hizi ndekirite mbecha inganona ni thithetwe ange tugachemane na kawera na are project ire tutumbo chemane project residence ya governor gote project oro bichine Muthuri Muriuki Waru TV mutire jwa Kangangi Labo MCs barabako wata mbaruga manakaira mwangaza ni betikanireti atubageta chaine yawe na kuwa boba keda baimwetika bongelete na kwa muchamanio yoko yukiria no ritoni onto bakedira nende bakyara kya kinyamantu yeye wetina birabo Meru MCA Caleb Mutaithia na ugite MCA kurea wita muchamanio yo ni kwaramia ruko kinyakuruki MCA Martin Kimathi Kombole akioria ni kawira kunenkanira mirandi arwenka MCs bare gukinya kiriwe na mkithenji ntwa kiromba nende bare bedirite bakidurawa na kura batikedira bakiodikaira baraboloti mutugi kare na ripoti yekinya
Muthenya jwa Luju Kawira Mwangaza erigirite MCs Bamiro 69 wamwe na spika wa mbunge wa Yububundi kirikaro gyokundanira China baranirie witi na mbere bwa kaunti je bakiambiria mwaka jojo tumirie unethirite gikuchiria mauge nkurani gatigati ka MCs ba alia bala bethirite bakigwata mbaru Kawira Mwangaza ugite na bonanite wiru boba gwita ikarone kiu bakiuga Kawira Mwangaza agatwika ngavana wa Meru kagite ne karakoti kaeja na watho. Kawira Mwangaza na impeachment assembly na article 181 ya constitution yetu ni kunenkanira very clear guideline ola governor impeachawa, but impeachment ya Kawira Mwangaza does not end in the assembly. In fact, assembly is just one jira ego express our constitutional rights as MCAs tukugatha tu kuringana na meya jaja na jaja itukona Kawira Mwangaza na impeachwe na Kawira Mwangaza impeachwe at a senate. That's another tier a government na nyayo ngwati o the hand kuina senate yete give their verdict netre uga Kawira Mwangaza stand impeached na to respect that guideline numeregi county government. That's what I'm trying to say. Na yetagi senate na senate ikunenkana the verdict Kawira Mwangaza netreki another tier because we have a constitution etaki court na mwankadha iria court ga pronounce Kawira Mwangaza impeached na nunkwenda my colleagues bamenya na arua ilo tukoumara tukiuga Kawira Mwangaza ni impeached governor Meru. MCA wa municipality Caleb Mutethia na watimao Martin Kimathi Kombore ni baugite bono mwankabete muchemanyo jou kenda bakathingatira mirandi yao ya budget ya mwaka jojwa thirikari kenda bakomba kuguna karibara bathurire kugeja kuthwa president o Kenya neta MPs bakarande abo MPs beta beki executive beta kuthikira president then go to analyze na kuweka mirandi ira bakwenda kuthithirwa tingatha mirubuti kwa twitiro nguge buru aigwita kwariria maendeleo jaria je wandi-ini cietu jaria jetete kwambiria kuthithwa wandi-ini cietu ja this financial year. So undi umwe o baria bakwenda maendeleo jeta nturene cietu na jakinyira wandi cietu nkuga muchemenyo juju itiruju itugu appreciate no tubwa governor gutwita kwariria na twita gutegera imbi twitite kuthithia wandi-ini cietu na tumba kunenkanira kira kionde twekire ki budget tugagite giga implement we na tumenya ethera ikyo gitite kuthithwa kama tugite ibwega no tuba kuja kwithira muchemenyo jura ijo bangwi na nkethera ndumwe party uri ogatendi muchemenyo ju kenda twita gutega kira twekire budget-ine ethera ikyo gitite kuthithwa na twahakikisha ikyo gitite kuthithwa wandi-ini cietu. So uniki wandi ya kwa municipality, let me go and share budget ya kwa ndathithitie na executive nda nenkere executive moneri na nkwenda kuthithwa na nata nkwenda kuthithwa na the executive emejukiria au be free to now do what we call oversight. Kingi MCs baba kugwatanira na Kawira Mwangaza baliuga MCs ba ubange bachetetie bateta muchemanyo jou baliuga ukeja kwithira kauma batejueta bakethira bagitigirane bakwaramia rukuo ruria gatigati kao bakiuga gutina bata ya ndwa mwanka jojo baraka gwita ruju beti Kawira Mwangaza it widens the gap nanto bakambi kuona nui wina makosa nonto atha kugeriwa extend njare gutukwatithania. I don't see why we should be like only tete kuthikira na antithithia ija ina a personal grant na Kawira na ndini ejukire ni impeachment nonto athira babu bwitere nguge no impeachment na ethirire putumbi kwa mwamuye bwaibwe koti bwaibwe senate bwe assembly anto bakamenya nguge yao tato chi otheri itoka thikire nonto no wenga vanoku na inyoraga kwiza ngavana turiuga ugatinda ugatejaniria mumeru nya wandi-ini muntu uri atiza ikia wengwa
igia maendeleo wengwa no ntoje yare so utumba kwithirwa geto michemanio yotherie gwita kwaririo rindithira ni impeachment ikubangwa thai kila mtu arindithira ogi mantu na jau jotheri jo kila mtu ogiaga lakini werwa wite ukathikire imbi antu baku baikiritwe kana ni ukauge ni ari kwa antu baku bathithitie buria utiugia gwita kubathikira buria imbi ugetobera na MC waroire rwarera Felix Kithenji Ntuo na ugete MCs bau bathuri na kura no kaba kure mwane bau boroti akiuga bau batena ngugia korita ala bachikore de akiuga ngugira nene bari nayo ne agwa karangi muromo na koringa kanywa bategete korotwa kaire mwankene jwangiri jereme rongo ere na mugwanja ndiumuro gakinyarea Tejire chiongo kana themwe no to governor gutita my friend gutwa i president Omeru oni batukuthwa nkiurire gu kiambita kwariria maendeleo ja ruire rorera so ngurigara muno kinyanto nominate ndi bagikumia bakiuga bateta guteka muchemone jwa governor my friend ugo tena wondi okangukira kunene tinga wakamuromo rangi utengo gengi batu tuthuri ne antu obatukuthwa kiurire governor gwitana na inkwira atano cia na aro cia bara bathuri tafadhali atano cia muno no tumoro cio rothuri imami otumoro cho peke yake bara bathuri nkobera atiri tiga ni kwa irune ntubano nominated muntu jo tekura ringiri thaici kira guchwana muromo jwa we I uraka nominated 2027 nikyo ntokona thai ngugera nene tinga waka muromo rangi na lipstick utekingi nago my friend monenchi kagweterete gwikuwa ntorane macinani yugwe barabara ciethuka yugwe ruje rukiendekana yugwe my brother tigana ni antu baba bwana ibatigio bwa iria ite ni bugeteke ngavana tutene ujo tuteke mheshimiwa ngavana Kawira Mwangaza no tutenge ngavana ngeto na Meru ingavana Kawira Mwangaza na ambwire urokara guteka ngavana antu baba ga maendeleo shauri chiawe so ningeta no ntonto baru rorera beterete maendeleo kiuni na batena mtungi okuria kiuria thaici I Felix Kithenji Ontuo no batu kwanza all the questions chege development ke report rande to shewero reakwarieto ni mutuge kare na muthoji wa siasa Oscar Mutugia ugite Kawira Mwangaza atina nkoro enderu gwetana muchamani oro yuarete MCs bonde bamero Oscar ariuga Kawira kwethira ni maendelea kwenda kwaria batere gwita muchamani oyo atungire bonde ntuko iyanjuma kwa kina tareti MCs bari na Kyoto kya kuria gwita muchamani one yo kinuntu niba mwingire na batiwetikania ati nwenga bana mwankara koti karita wa muripayo na kyo ikundi Ken Udon kidirete kyura kimunini ongabana mutumonto dingi atigia tekire muchamani yo nende wakiuwa mutumana ninkireto kinya milioni 50 kende chebeli atine kyonto arere muduru murioki na chikinya nikira kijikenya ni Udon kana mamko mpya na iba shumiritie na kule munini wa ngavana mutumanto ithinkia akethwa kenya musemanio juria tutani Kawira Mwangaza gitumi kwenega mbali kotini na mwankira riu ndiramereka thwa kimenya mwerekera gatweja ni mukana deputy governor mutuma wa ntoithinkia tukejo kwithira muchemanio ne jo murungu akaro kurekera buru Kawira in governor impeached na tariki 14 irio wa confirmwa kethira ageta mbere kurita ngugi kana atirita ngugi Kawira in governor impeached na impeachment ethiragira senate na ethira senate tiga full ruling and then a ruling iomba muchokia ngugine mwankana ande Kawira ni an impeached governor na thai to kuigwa mberetie kuga muchemanio na gwitana muchemanio aretana muchemanio areo na ikanini kamwekete gakoti ikwagu ikumia nako akauga na kuthithia muchemanio na gwitana ba aretana areo na ingavana ora waanirwe nikira bomba kuria Meru gutaro anda rotenkinyo katomerie murungu wetu ari mbere na Kawira tiga kuthangikia Meru mieri ewitigere iri ndio kanoke gwaku no thithitie manto jaro ithithiretie wengwa itukuona barabara no kireta rami cia gweta gwaku ore irio gwaku okiri na ndi bija kurigaria ikwethira mwandikwa wa thirikari county ationete muchara ationete mbasari na ana bao nyabara baiba wiki ana bao ndene private schools na mission schools pabo balita no ntubate namba ya chio barira bakiona mandu jage karika iba kuona impeached ngaba nendo bai neto mambicha ale na ala buji karifa nyombere ndaje burunde ne the world kwori taweta kuona nyombere ndaje burunde ne the world lakini staff yako atiba wiki mwana shukuru
amna bubu butha bakiuga ati kwina mabisa ma county bakinyite njanto ithingia bakenda kumukuma mbeca achebire gitine ntukwere ogasakam mutuma wanto ithingia kethera kurireo nora kwije gutere omba gusakam ende nkomega utonyo keja gusakam mutuma wanto ithingia murungu akaro kurekera na kirero kia na bameru gekuthinga takunda kuroga atyo gwitaga ronga mera kioto kia mwana wa Meru mutuma wanto ithingia ruama and device abamo banka banante name by names ibeje tagwa kuna milioni 50 bakugura uri wa egitara kurero tigeria mushara jwa kuna allowances orisaini na mutuma weru orisaini ogachuro nguge office of the president mutuma weru orisaini ogachuro nguge kinya office of the deputy president nona nkeli package yeku Antona Oscar Mutugi mutamurange manto jege kisiasa etho akiuga MC baraba kuda gwita wakawira mbena Kyoto nondo kwigamba kotini no ria rikathira no kinyabo baketho bakimenya mwerekera. Members of county assembly be within their rights kwithirwa bakirega gwitikira invite you na the simple reason ni ati kuringana nabo iba impeachire Kawira Mwangaza na kethera iba mu impeachire na koti itira gita igambarithira bauga kethera kagucoka ofisine kana kethera gakwana completely na until igitarira gukumba kwithirwa kwina clarity MCAs be within their right kwithirwa batiko hona meeting invite tia Kawira Mwangaza amna bubu akawa Kawira Mwangaza ena ganya gakega kawikinya kimusemenya jote ni kathuri no ntwaja nandi akethona kanyago tamburukia njara na kuthobe gotara na tongire bangi kimanto jege witi na mbere na gutetera Kyoto ke Mumiru akeza kwithirwa ari na goodwill abati kwithirwa age attend muchemanio zuria na age attend muchemanio zuria au neo kuiza kuchuirwa solution not just gatigati kawe na MCAs but gatigati kawe na tongeria bangi bara tukumenya mwanka thaizi ikwithiritwe kwina kurega kuiganua kwina disagreements na chio na kanisa kwina disagreements na chio na elected leaders senator na disagreement na members of parliament ukeza kwithirwa buruna kwenda ikuchwa platform iria omba kwithirwa agitumira kulainisha kana ku correct issues iria tireo cia kurega kuiganua muchemanio zuzu convene izo leaders jo Meru leo ithirwa the right platform yawe kwithirwa agiput manto zo zonde in order Muthuri Murioki Waru TV mutirejo kangangi na tudiro tukinoka nini ende nchokerete nyume kaita kati kuraya Nyumbani safi na bora Raina mabati kwa nyumba yangu bei nzuri hakuna kujuta fundi wanasema ndio jambo weka mabati maisha safi Raina mabati nyumba yako itang'aa Raina mabati kwa bei nzuri tena kweli anadumu kwa miaka vyuma imara hakuna crack Raina mabati juu ya kila paa hata upepo hawezi acha Raina mabati nyumba yako itang'aa Raina mabati kwa bei nzuri tena kweli anadumu kwa miaka vyuma imara hakuna crack Raina mabati juu ya kila paa hata upepo hawezi acha Raina mabati
Gemi obisi ya kwetu kia kinande ya gutigia na gukumbitha kuritanguge ya kugokurukira Victory Furniture. Igurire itibia gani kuambiriria ngiri 3,500 na metha cia obisi kuambiriria ngiri 12. Aja Victory Furniture uri na mithembe mingi ya mibangire ya obisi iria bangani tukenda gutigira ngugini kuritora kubatere. Wenda itibia obisi kana ergonomic office chairs na office sofas uri nabyo mithemba kathumba gutigira ngugini kuritomwiri jote kunoga. Nko mukaribithia thini wa ndukene yetu ya Victory Furnitures ke thini wa Greenwood Mall ni twendagia furnitures cia mithemba yonthe cia obisi. Nko mukaribithia muinge liongera Victory Furniture no thongomio obisi yaku turingire thimu gukurukira 0748 578 516 kana utuliongere Greenwood Mall. Victory Furniture, where comfort meets style. Sasa hizo zote gani? Kwani wewe utoa wapi pesa? Hii ni ofa. Hakuna pesa hapa. Changamuka ushinde na Ketia. Uko serious? Very serious. Mshamba. Obina. Siweke nini kwa troso. Wewe pia umekuja kuchangamuka. Wewe nimeona umenunua kila kitu. Chakula. Huyu hata juu kuna ofa. Changamuka ushinde na Hetias. Magari 7 za kushindaniwa aina ya Daihatsu Mira, TV, fridges, microwave, shopping voucher, school fee voucher, bundled products, instant prizes na zawadi zingine kemkem. Raundi hii kila mtu ni mshindi. Kushiriki, fanya shopping ya shilingi 800 na zaidi. Changamka ushinde na Ketia Supermarket. Ama ushinde hapo ukiangalia advert. Inaanza Disemba tarehe 2 hadi Februari tarehe 10. Hetias Supermarket, a world of choice. Karibuni. Hii ndio bezi ya the best local entertainment. Sitakubali ukalie kiti cha umiliki katika kampuni ya mume wangu. Tell me where my money is and I'll make this quick and painless. You don't know what they do to girls like you. I think it's a very unfair. Nakujua vizuri sana. Na najua mdosi wangu vizuri sana. Hauwezi akakuandika kazi. Na tuchokera tinende MC bamwe mbunge Meru bakiaria baintere cha Nairobi ni bedrete bakiritamo kire munini ongabana mutumanto edingia na kumwira akagire wikinya kireche ya kawira ewatanite baro mutuma kedera gekiro turubo kyo gwatine nyonto atina kinyakare kumani na bokweberwa ne kukurukira watha bokaira mwangaza nkurukiberwa ate muchimani yone ndi yutikari yakayoyoma Boniface Mongera na Chukuma Nairobi. Mutongero baraba ingine ne bunge kaunti Meru bwana Patrick Motuma, MC Kadhuri Mantururu, MC Kashirio Modhuri, hamwa MC Sekonina Kanini, bagotri manaja Nairobi ntukwe narwa, bonde bare kaniri na bumaranto mwemwe, ere baugete, edre mokinyina diji Motuma to idingia. Ntomwe jenyo, etongeri kana gotaorwa, ekariojo. Kamite kwa ya JLAC, Justice Legal Affairs na Cohesion, nyombete kwethire ekeju kia mararamishi. Kuma ke deputy governor akiuga security yawe itebui kwa uoni nkona kigintu kyaina muno kuria deputy governor kinyaona ntundonire neti mushemanio jou akomba kwithira akiomba ku attend mushemanio jou atena the facilitation ire kumutetheria gwita mushemanio jou oni ankoromba deputy governor wetu Mutumanto Idinkia for your own safety ndikuromba geta mushemanio ne jou na naugire wengwa na kanywa kaya uga atiri Mutumanto Idinkia ateja kari tonya obisi newe kana tonya kite kia gavana on no kana kuite so onde no gwa amba kwetho ago gwikira mutegone. Our designate governor kana ura currently deputy governor Meru County Reverend Isaac Mutumanto Idinkia ndakurombo mutana tio mukuru twekwendete muno na twikumakira muno itugeta chainera niki ntojo nakarite atio kwenda na mtojo nakarite akera yechia kwimbe utina security utina ndereba utina PA nande na gije barogi tabagwita ye payroll andu baba bagwita muchemani bakudithiria atia
na bakigwatanira na MCs bangi para bakwaliterotero akaunti Emiro ibogitebo ugwita kunyocha ye gavana Mwangaza iguterera ntu bakaunti Emiro gwichambithia ni nyankoroki kwethira bakiagira nthoni murunga mojo wao ya sekondi na nteta kunyocha yeu nonto kiambere buru to the best of my knowledge cha yeu atitwetete na kinya na wega nonto mbere buru gutumira baruga atumire barua acoka misambaza mutandaone kiuria giakwa nkauria atiri gavana when we mantu masiri we mantu mobisi kama antu jakuja thegwa ni public so to me barua area utwandikirite no atumakire public kenda uthi guturuithania na public bado twakurukire budget itwamwandikire CEO itwamwandikire CCM itwamwandikire kila mtu urenda kumuteithia uria batere kwandikire ndeita ngugewe na budget tumekurukia natwekera 36 million per wand ikenda wand chetu chombe utereka ko bado tuna maana kiwe nende na ngwichiawe neta na mbere to ingita wandi we na nkurie kira na bakithomberia kwimbira urito kirinte tweje yao ibogitebo mwaka kuthira wikinyira mweri wa 3 tariki 14 gavana Kaira Mwangaza no komwa metho ja muthwa zoringani na gituge kurondi kana kagita muno itwetu njuri ncheke to uri mituro jera kawira twandika mantu jetu jongo jara tukwenda atuthithiria kajara jara tumaturwanwe noe ero na andike jawe augere nayo ntukuithatu kendete akauge imbithina na kuyo ntukuithatu mwanka ntuku atachoka kairi ikumaanisha utirenda rwari structured no utirenda mantu jabangwi nguge bida kuthithia naria na muchonyo tete kaju genuine no tukia kwenda muno vile ni pindi na sarakasi chiawe ili aringa kawinda weka wiro kalije ronde rero igirwe the drives many betete nara kuraithiria kana kaije gochiarwa oberiri ibete bakuripotere kenda ginya ngo wita gugakethi na gugakatha indi agenda ya ronde ri gwita kura kana karia na ndiginya gukwa development yukuga no gwita tukaranthi okwenda tukwendelea kura kana kama Meru tutegete na tutetekeri kietemi batu na on personal as Kadurima Ntururu ni nteja kunyunya na China ugwe tuteja kunywa kawira nywe chai yeku wenda utwetera sayu atita sayu oshore lakini te akubanga development inene case ule banga development yure ito akulitira ofisine ke report ranto Shero TV kuma ja kingine ngine kineke musho Nairobi mbita Boniface Mongera Katana kwa umunini wa gavana Meru Mutumanto Edingia na ugete ate na kumakira utorobokia kiwa abone kumania na megambo erediretekera kwa ni Chief of Staff na Kinya County Secretary Mutumanende na ugete we atiomba weta muchimani Frankienda kwera Meru erediretekera geta naro nkuruki DJ Mutumana ugete na ndikidete riboti kiresisi ayo ndio tietagari yuketwe mutuikare nandotwe Frankienda kwera Meru ni ate woni ndi tayari kubaitira ngugi ndi tayari rukire na muthenya 24/7 kwithira ndi available for them nkethe taira kioto kiao nkiariragia mantu ya development chia Meru ni migambo ya munini wa gavana ja Meru Mutumanto Edingia akiuga wari tayari nena wiru bakuritira mu Meru ngugi indi ni mutongeri ura wonenie kuregana na ntumiri ya Kawira Mwangaza ya kubeta kiri mushemanu jwaju erigeriro jo akiuga we mushemanu ne jo ali nogwana na kumakiro turobo we ni untukaria boy bote kongana na akiuga ntu barabetete muchemanyo jou no boba thitangi kiri gituo kia borisi bari na njama ya kumurita moyo muchemanyo yu yuetani kambere ya Meru ati bando nongo ikirira ingukira for my security weta muchemanyo ne nonto anto barabe muchemanyo ne yu no you report kire county criminal investigation officers kana officer ati inda bangairwa ko assassinated kana kuurairwa muchemanyo ne yu nante to yitera address Dinji Mutumana ugite mwankene joangiri jire 23 nethiro akingwa kiri mishemani ya mawaziri ne Kawira Mwangaza gukurukira COS nchamba mbithi na Kinya Mutumana ugite musiasa Edwin Kiongozi na atumini Kawira Mwangaza era mwira kethira gikinya kiri mushemani Kinya Juriko
jwegie milandi ya witi na mbere alandinji mutuma ugite kinyale kuandika baruga ya kuria niki gitumi kia ntumiriu atona mtu wa kumuchokeria Mwankera narua 2023 nindandikire baruga nkiromba kana mberwa gitumi kia kwithira nte witwa michemanio ya cabinet Mwanka narua baruga ira itachoka ita respondent to ni county secretary Kiambia Theru Mwankene Jwangiri Jeremy Rongoire nenya Iji Motumadi uganererwe kaire ntumeri ate COS nchamba mbithe na ntubange bathatu barani MCs bau kaberene kwiro bari na njama ya kumuita moyo akiuga na ringe riboti kwa CCIO Meru owamona kwithira akiandikira mbunge ya Meru areugite Mwankera thaiji gutita garwa na jukwa kinya nyume ya kwithira kujeba we kinya bone betere kuandika riboti ndetanda ripoti kiri county criminal investigation officer CCIO na ndachoka nda ripoti kiri county assembly of Meru sectoral committee ya JLAC na nto barabare witnesses beta bandikithia statement na kumau ote etaria riraumba koyukua to ensure my security nonto ninderi mantu yara ya bangi yara yagekarika muchemanio na cabinet yorandeti thaimwe na nusu ciarukiri na mantu yu ya bangi ni nchamba bithi na Kiambia Theru na ndiko ringana na DG Mutuma biuni bia itumi bia kwithira ationekanaga michemanio ya thirikari ya Meru aria wakuga kiria kumakira bunene thaiji ni uturo bwawe ni untuburi ugwatine gavana akiwa nteta michemanio ne lakini ataumba kwira mwingi gitumi giakwa kwithira nte wita michemanio ne ni uturo bwakwa buri atarine gukirukira michemanio eu ngwitwa na boya irinda wire kinya security ekwa bando ye at risk na nkendelea kwira Meru that nteto irandererwe last year ni witnesses bau bandikithirie report kire CCIO na kinya kire county assembly na Kiambia Theru na nchamba mbithi ni betirwa ni committee ya JLAC bonthe ibarere gwitika na bawe yu nteto cia county criminal investigation team ira yendelete na investigations kwou burankenda kwira Meru na ukwe muno ni kubera uturo bwakwa butena replacement na bandu nongukirira uturo bwakwa nonto bwamanto yara bandu kinyotha inkuibwa ya Kiarua no yendelete kubangwa ni nchamba mbithi ona Kiambia Theru of course baina instructions cia kuma kiri authorities irai kubatuma kubwithia manto yau ke report rate do sheweru ria kwari etwa ni mutuge kare Chukuru ya primary ya St. Joseph's Magmoni boarding ni bairotanirite wichumie kuingia kubwithia kwa nyumba ya rito ya kurara ira yere Jumapili ndiru ndi ya rito baithite na mbere uchoka Chukuru kuringana na mwarimu munene Charles Murungeni ati ariti bangwene bubone monkio na atori bobaithire baithithira kiakire uyoria musiasa Professor Erasa Njoka noriti kwithira kwina kungwa mori kira bondi bastima mbere aboko atithania stima mno ndeni ya Machukuru akiuga bobo atethia kuniya makareka ya monki
Kuringana na mwarimu munene wa cukuru ya primary ya Kimamo ya St. Joseph's Magumoni Charles Murungi, nyomba imwe ya Kimamo ya cukuru ino yombukire Mwanki Jumapili ya tariki 5 mweri Juu, Mwanki ura utamenyekana kaumo kau. Bari rwironi rwa gucokaniria nyomba ino kenda aritwa baikinya cukuru batikage bantu akumama. Professor Erastus Njoka na baitigite mbu ura ariritie makarikata mama mamyanki cukuru bora mabateri gutanganirwa namo. Tumawira mamari in the school compound na noaka mare wa guko mare in the compound monire Mwanki ukiuma kukondo mitre mangalania na kuboria magikinyala kurugura mirango ya ndomitro ntore twabingite turisha na itegwa turoka mirango completely maikona sabisha kurugura frame ya Mwanki ari gwetie guru kapisa ne habe pia gwatanginya frames cia ira ino igwete mabati leo ndene twethagirwe turi prepared Mwanki toyo kena umirira gonge kalate ndira nari university ninagurire fire extinguishers ya 70 million nikenda kwagya na giuntu taiki andu makangaria makaporia. Njoka na uritie kwegwe kuri na uchunki bokugana kiriwejani bwa kandrasi cha wikira stima kirimi yako antu mara mekagira waya ino ni mabati guchekagwa cheap is very expensive. Rero gwita muntu umenye wega na ice gwikira waya na waya inu itebetania cieza kureta Mwanki tutikuga nika ciekiritwo mai anaguri ciekiritwo wega ni thukaga. Nkuruki Njoka ura atigite apa mwarimu munene wa cukuru ino mbia cha kugura mabati mangi magucokaniria nyomba ino na uriti antu bangi bawendi bwega baibumirie gutetheria kiriwira ino. Ninkienda wero wishers mauka matethererie mwarimu ningugura mabati ta 10 vuto untu mwega nikenda ciana cia cioka itikamenyekana kurae na untu toyo. Riu professor tugenwega muno nuntu ukwigwa mbwira yari guko St. Joseph muthenya wa Sunday na gutwiteka na tuge thank you muno nuntu mabati mau atugurira otherwise usasi ana muno amauke in the small ways nuntu ni untu utari in the budget of the school tuonekana ni tuguciokia that structure to a normal state. Tonanikana uka kuona boku kali wanani ungegora mabati mega na unto barino ngebere Professor Njoka thank you very much nunto wago sa kurunga mabomo na community na St. Joseph's nimbonding yeto na ni iriwira mwega. Enkiripotera Weru TV kuma cukuru ya St. Joseph's Magumoni mbita wa Samuel Gaishima. Cukuru ire nyingi cia primary Kenya ikiambiria kwa mukira itoba grade 9 runguro mutaratara y'umweru wa CBC nindi kiwango ne GSS mwarimu wa cukuru ya primary ya Mater Dei ndi wa Simon na tariti ya mathina yarebambiri tinindi kwithira wekabana na yombere buru cukuru ni bati kwithira China Science Laboratories na mathaga yangi agitumi kombithia mutaratara yu kinyanira Paul wakabi nwakulikithia ikurumanira na mutaratara wa imbia wa kithomo kumenyeka ta CBC arahatha ino mutaratara yo umbite ukinya grade 9 era junior secondary baisia hakuri aciari kobera bonde bagwatane na mutaratara yo wa CBC nonto itumire kwa 844 na tuchokete kairi kwa 844 kwa CBC ikithomo gikiega kikagwatwa njala tukagwatana njala tukathomithia ritobetu CBC nonto after mulitwale kiangire de 9 an opportunities ya kudura ili labu ile tekuludha na ila aomba akona ali sawa kanali kebabu ku that line pathways according to the CBC. Agahatukiraniria na mwarimu munene wa cukuru ya Mater Dei primary na theretia ati kuingia gwirane bwa gutigira cukuru ni gwetigirwe kuigwa bena junior secondary to grade 9 na ugite ikinyamara kinene nuntu bwa wakakira chige kebora gukwendekana amwana wa laboratory cha mathomo ma science kuro bagule into bia kuro the practicals alitoba kenu kaba kabera bagule into mudenya kenda bakaya kuro na you practical uni kuona aciari bakwinyereka lakini twinde tugwite kugwatanira tugasapotia ritwa na alimu kenda at least tumba kuruta practicals yonde ili kuendekana na kithomo kiumba kuendelea bubwa nto borati motuguni kuingia nonto bwa kwetherwa ingarama enene ina challenge
challenge ya kugula chemicals na laboratory apparatus nondu ciari very expensive, but all in all itwanganire kwari na kuwaka laboratory tikiari mpake primary utai na laboratory koi ali challenge kuchiria mbichi waka laboratory na kugula apparatus na chemicals ciendekana laboratory to laboratory siete chiwiri na apparatus, that is microscope ni ugite kuina chemicals igatumika na alitwa kuruta practicals na matandi bali nacio ikagitani wakwa kiringithanagia kiri cukuru cia thirikari na cia antu kiumbo iguru ria mathomo mama pia public schools na private schools Westgate private schools iro the boy at grade 9 non to one public schools alimu almost ba thirikari baingi batali ba bekithomo ni kitu inakio kuina music na batali with music private schools ko people school laboratory na kula textbooks patietagira mwanka yalira ikareto nonto mwene chukuru kuita kula into people lakini ukati kwa thirikari mabuku ma kuthoma betagira mwanka yalira thirikari ikareta indi private kabagura mabuku ma ko ugo rindi bagurite mabuku lete Nkiripotera Uru TV kumantere Tharaka Chukuru ya Matade Bito Paul Ogo Kabede Armi bakle rawandi ni antunene ni batareti ni ndio kwa wampara kimerene ke nyuma yanjo kwidukira myunda yona kwenyangiri Mario na kinya myunda yamira bari ko myaka nende ni bedirite bakanga igakwa ninjo na kinya dirikare ette kubarane ndi bakromba atungire bocho ntaira che kutura kudiria mpange ya kunyamarua ni nyumoi ya Mario karugia kutura Arimi barabara marondaro kilera gicioni kia ubunge kia Gembe North ni bamakirite kurumirwa ni mpara seasoni iji ni nyuma ya njo utemanta myundene yo na kwenyangia imera barandi teberigirite oketha na kinya kunangamira berega ira kwendia bathomithiana natu nagelera myundene tu natu mana to na begoria anjabu ni ati njogu cira ya ciunangamira into bionde ciara mungao mbura ni areta kwa lagi mungao to ande mbere yo achere lakini njo ciara yonde ciunanga ila ciunanga mite yonde na njo no bitu menyereti kwa myunda ita ronde kina la season no ciari kuo antu aginde biriaso beba to andike myunda to njesta tokare wa into lakini te atu to thirikari tutethia kuba tukoromba thigara mbo tutethia ndo mwanga inde na mpara zaiti mbura ni arere kwana na tungo tunga turasiere ni tunga tubai na bala ule robo kona bia ina mbewa kwanda lakini mwanga inde no njo ciere tine merete ko yale ko tukumundere yo na utibiti etono bigina mngoni ze chuonde kuto mena to garegara to mena to eta ndina mbure tekwana tujumbuni njogo itarira ya twajumburani amba sabita kwa tu ngombe ni zinda kulevya kwa tu munda kwa zinda lo ningini kanya tole kirikare ba tu kwa tole riere katu alenje njengere ku tuenana shukuru mireni ya abisi nyumbi ndenana sekondari ndenana college na vitu ngetemea imere kwa yambo na mbesa ngale shukuru ili kwa maskini kwa tu pia kwa bibi ana bari yabe ngo bikore bikudira tunga tola to siara tuenda tukudira mera yongwa kunangwa kunumunda tuende njou ende mbaye tenjere kwa ngaita uninto bya kwanda ari meteluma uteke ntonto ake o gento mongao ande nana shukuru na ntomba kumyakira mbomba bathai nontu ciarero injo ciathira nyampe uteke ntonto ake na mwangaza yase atukumirenya nyumba werero boto bore kila baba fie kwa sukuru are ya fee patam to are ya 45k na tuoni yake nde sukuru turanto yani vadato tu sukuru to kodhamira kwa sieto na kwenda bara bebe form 4 kinyaba ba wetu siasa ngo werero boto bore kila baba utengwenge yo omba ikuona totega simosie tora kasuika eta tora tobolini ambaba wetasio tora ngoko ende batutu nobo totena werorenge bari watira mbere kwithukwa ninjo wizi ende batwire kwangaikwa nicio orionthe barathuranira imera myundene na bati wa kinyamarene kiampara na amwe na kwithirwa bakewa wirane bwa kuriwa batona marei kutukuria thirikari tutethia nto batu na area tu na ukilera tujagilwa manjagili zaiti njo ijo kutabile zaiti ni yaka muntu wana urite muborono amba batu mundu yaku ani yaka urite ni yako ina ndia urite mundu yaka nonto njoka igwa yaka shinga ntu nao yaka tukongo mundu ene to bela kabisa muborono yo amba na amba gwa mundu tene yakioya
nonto ga kona njo mara kwa mara no itutira ndea night utia tuwe koya kenda video bari yaba chokra kelera baeta utia ba kwethia ya ga baidi tina ugwetu kutwaje utumba kwethia nonto tukulira githirikari twaje na tumba kono tedio inyama embe yara ana be ya nine to ya ni yani nonto papa mpara to eta to khare lakini dai kinya koriu kadenje uterio ga nonto bauneta kumetina ya koranya nande to asinya kethia na tatomba ni kwethia ila tibi byongo bikoma pio na to kwethia nde mwathani riu ni bakuromba atongeria bo kwatanira no swera ntaira kuthiria mpithukiro izi cia njou ni bande kenda na kwa jukuru endelea kithomo ndo kalondea kinya jukuru batora kuba tethoma na pia kwa ngo tutekwa pia kula para kana kwa thirikari tutethie na haraka kenda twana bitu karite nya twatethia bia na betu no ntobe skuru bona bia kuria na kinya twana bia kuita visi ngiromba rais wetu ngikoromba na ndini yetu burumbere ku tuthatere nikire tomba ne kuona kira tomba no soka na kia sukuru na kira tokomba ne kuona kia korea nkiripotera Wero TV kumembe mbito Marion Karugi wa Kinyua. Right na ni beno nto bakithirwa tanite na patu na kinya kibera bonda bomba kumbidi andito nkado na chenonto okithira ninde bo empire matunda kinyemetho yenu no tukudatu ekaira katanta kinde tuchetu rugwari indi karigana ine randu yaku yakalono onto chukuru ni raingi ana baraba inge bedera nende bakita kwa boywe na latika na nyaba tu itareto turiana itu eta kwa bayuyu ndo baraba inge tata tukiria na bayuyu ndi tukinga tukurura tedera tukira tuandike composition kana rono tukieleza burato etira kuliungira bayuyu rudeni December onda jomia ndandika tokinya kala nkono TV andikite karatasi nenda muri murume ningyo kwandika rono ambira no andikite nda murai ambira otio ntu watu theki mwarimu atawaka yoi chuguru no era mutonjuri ataurore korona roku muri mwarimu ro twandike okoniembi amuri rono bro lungere oyo amuro TV onkiandika ontoni nturayo yorionde teko me aboerero ndoche manenu ya kuira wengwa Maureen kirimi okare monato madidi orobero nengeto Phineas imana hedo ino